libuye ligijima ithemba kuma Red Nation emva kokuba komthandeni umfoka Manqele ke ekhipha umlayezo ke uphuthumayo ke inkundleni zokuxhumana ke eveza ngokusobala ke ukuthi ke kusasa ke ntambama ke ngazo lezi ikhathi ke uzobe ke kukhona ke akunika abalandeli bakhe noma ke abathandi bomculo ke kaMaskandi. Bafowethu ake ngiqala nginibingelela kusiqiniseko eSemedia muqana ungena kule channel ke ngicela ngizobulungisa ke ucindezela button ka subscribe ke usibeke amathubeni amahle kakhulu thola amanye ama video ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke kwangathi ke zimnandi ke lezi ngikuphathela zona ke uma ungumlandeli ke kaMthandeni ke lapha ke njengoba ke ebhale ke nansi ke ipost ke enkundleni zokuxhumana uthi qe wayapi ke egoli ke enganayo iplan ke yokuphila wathi ka sidibane ke kusasa ke ngazo ke lesikhathi ke lezi izinto ke ayibhalile kuMthandeni noma lenkulumo ke ayibhalile ke lapha ke ethi wayapi ke egoli ke ungenayo iplan yokuphila ke kuthiwa ke ezinye zeingoma ke ezoba khona ke kulomsebenzi ke azowudedela ke lapha ke waphinde waveza ke ukuthi ke kusasa ke akuditshwana ke intambama ke ngaso ke lesikhathi ke siyakhumbula ke bafowethu ke ukuthi ugcine nje ngokukhipha ke lapha ke icover ke ahambisana nayo ke nomcebo zikode ke kuthiwa ke ishepisi ke ejezini ke lapha ke yagcina ke ingaphumanga ke lesingile lengoma ke kade ikadwe ngamehla bomvu ke ukuthi ke izohlala ke noma ke kanjani ke lapha ke kodwa ke sesikhiphile ke isimemezelo ke abantu abaningi ke somnqamla juqu ngoba ke noChilisi umfokalanga ke sevele wayifakaza ke ngaphansi ke kwekhasi lakhe ke lapha ke waveza ngokusobala ke ukuthi ungana data ke uzobuphuthelwe ke kakhulu ke lapha ke saze ke bafowethu ke iyozala nkomoni ke lapha ke ama Red Nation ke aveza ngokusobala ke ukuthi ke kwaze kwamnandi ke emhlabeni ke bajabulela ke ukuthi umthandeni ke khona umnyakazo ke awenzayo ke ngayo ke ialbum yakhe ke noma ke ngalesingili ke awayithembisa abantu ukuthi uzoyidedela kuqala ke ahamba ke nomcebo ke zikode thina ke sisiqiniseko eSemedia bafowethu ke sikuthatha sikubeka njengoba ke kunjalo sithi ke ungaphawula ke ngalolu daba usho ke ukuthi ubona kanjani ngabe yini le umthandeni ke ezana ngabe ialbum noma ipromo noma isingle bafowethu asidibane nje kwezinye ke engizokuphathela zona.